Nyabeta umane tuwachani Nyabeta bako moyo Nyabeta aye nyabeta 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 mwono muyae Nyabeta mwono moitonga Nyabeta masika manganae Bono mugambi ngana yandetira naye moyo noroche bona aria bune abana aba babiri bune skulu yabasinyete mwana oyo mokogoti twetiganira oroche keyinga keri buna naona ti agachire university singo abegete ese yari no inyorete chibesa chiri bono someire chiaherire bono naganeiri guchigokora amatemo utambekera bakora ekati baguchabasa guchibesa chinde chamatemo lakini bono bunandeiga amahena timbwati magega timbwati mo naikeire nsinya esimi gagete igoro atomeru chibesa rero mambi nali elio mwiso para chesta amatemo na chire ko tebyo mugakoringa kwabekirete bona mwana uri besa acha kana kora matemo mugakori orukire buti 10 watebire tabwatibese ukanire pipi ochiyo ntira abungaki oibona mosomo na chire koringoria ngaingo soera kaingo chakera kaingo ko naranga bokonyi gae kenyoro buna kemtati ogetia basani rero ndobwati mosani nono yo bono nararanga bono bunora yo mugambi andake nabora abasebo ntegerera onkonya nsemeyu bunande ganinde keombe lakini ngocha kwae kuchibesa omwali bumeti alinda aye kuchibesa echo na matemu yo mwana mambi naliri tukoli omuzi bono narengere linga nali gocha asore gaki asoko nyara ndorera mabera kora atware besa nonya ne chiribuko bachibaka na matemu gaki ongonye ninje nge kuchiribuko na ibere keombe gaki ngo ningo ano chiribuwe chiko mingomenta 500 eonywere chae sauri wangonye egererwa na 500 na nchengore kende nyumba kina kikiandetire yukayo mwana masema umwana ulia 40 years wala sentadia amatemo ko chigokora yani ase ndi biwango bya mando bwa first year second year third year obe lilitoko liliobole mobolingo liliobole moliri nalia soete linalia soete yobona mbona ago chigokoro mwako kanale aganiri gokora amatemo atakore tiga byansambire ande ndocho mwana uri nero urachanda kandusi nono bosoku litali anali asarekire kini mwana uri akore skuru anyore kibarua kyaye na inchi litali ane malisere na bali koyirana watokyo keke nyo mongna chibesa chyakono chibesa cyabere egasi enkonkuria abokoranga no bwati chibesa ega abane skuru mara nini watigara bono tabwatike utabwatikende bono nakingo takono asinge njunya saba ngani tuomeranire ngenge tuomeranire lakini tuomeranire bono ntombate nebingi minto toguchi iboni nje wacha kore usine nyumbu iwacha kore nje mbange ukweli nje mbange bono singe njone linde pita sapa na pale andi sinana kilo simu mete bono igati ngalikora negasi yanengia negasi nande bono konyagotoka sinana kilo simu ninyoke kwanza ane na legasi yaro sawa ndiyarende ngike mukira tage chiburende sisa ya minu bana ngia na nyaro sana na wateo na wate naki abate amasikani to chenyo nonde tanga bono wate ni nega iga bona onye gosuja no ye bono sawa ekina kina mine jo wa kimwa sawa babe ayi mukwani kwani mama
kwanira temu Bye. Mutebi ninje mutalire nakorora nakoroche nanti yaga aina yonsinyetai ngaki ngwakirite nyokesi anti yaga ne babwat nge olingo kwana ko sokorna ivya ngatume Watabwati. Anye barabumba bwati ninje mbwati Nayo kugaramia ba. Omoisho ngokani bo irebi nakia kogoroko ba number 48 out of 49 ngogaramia riete rige Swahili nge kwa kerusi no sinye ndomininju manda mwesibi genda bubu bwati amache naye naye ngo terinye mutwe ayana kwasa nataka koni aye nabo igasi nkongu nabo konyara ayango koninde ayo ndo bono ko babagani ayango ndo ri sobo nyoko ayango koni nyoko mbere rero gerete nkongo teruji yarare bona kale gutaya ya sa gutaya bono monkara ajenje ayi anyentacha na mbere ngakwa beta kwanza skunu jabunge ingo kabaki tomanye titaro Tine wa assessment. Kale kutumia bisongo mwisho kondama torawa assessment Sura simo gore namba kwa be. University oro kwa assessment wasere report ku kwa Report bukweli aje. no mbwene bisongo igoro tinsomete wa hemeng naye tingeiru tongeiru koraiga aya tongeiru naye agasakane keri ngwasi byo mwana sabuni nyare ngo bangi to ayo ngoko Nchama ngimugale korwa. Yani mundu takurisiko no murembe. Usina kuburia. Kwambo. Ngwanya gwita pare. Nanya gwita pare. Kwa ninje ngiteire ngarire ziro ndese. Na okorra. Anyway, eta uningoro. Natkuimukeira ingatirechi. Mukere kumba koroko Kwa ninde roko mumani. ese njengora mara tu Ani mwanchite gupima abantu bongo. Komorra to kumuburia. Kwani kwa ndruma cha kumuburia. Kwani ngarengo kumukwani. Motige onyo mokunire. asante no mandi na Ati Nambo sawa hiyo. Nambo sawa hiyo. Nambango sawa hiyo. Hata wisi namba that 7 nako beke kuru tonyo. hata nete basa na ngomo tomira Taka zana. Na ino mute kona. Tabwati mundo kulita sicha na ngo te timbo ati Utete ko dabo bono. mbona basi anataka namba Surely. ena mbana tengo tomira ya so yefe bakona kutara tara ovyo Oje wana watari iga na gutumira ya so ta orine tikitota Wa. Nabokorosa. Nabokorosa, mai nabokorosa. Yo sifu. ana 5 It's on a vibe. ana Mongi na Marcel. Ono kingo cha konyi singi. Ndoje ngabono. Abona abu atebesa lakini ngatumia igakora ki. Ebe siyiwe kaya. Umatu mwana karari sukuru nemechando sana mozo chibase chama temo maita nyogo chokora matemo na nango kora ichichira very crucial Ugatumira chikwabo atachianza.
ebesa nabwata na inje nimbwata ebintu byane ngono kubanga pole pole. Pole pole. Kaibona ngosoera. Lakini feri kurua soro muganda. Iga mwana utari gochikokara matemo. No. Kaibona ngorusio musana. Kakio monenone. Sinibona yabura. Maitembegete Faibureta yanyegeria tenda arosi no muntu ukundi. Message ko simply call me. Ya ne mpesa. Muntu osondoleira mabiro ntomenye. Kakio mugambi. Kakia maena nyasa kakimbiya muno. 20,000 kakio mugambi. Kakimbiya muno. Kakiwasa kanyanaro rirenga na ikirensinyo. Mwana oli tari gochikokora matemo. Kakinya sai tiga komenta. Nyasa ko igorere. Nkatware gochikwanze etorose. Hata wesera nyina. Epare yentambe kwanza ningaringa girite. Na umo gotira simwari gochi. Mama tware ngochi. Tendeka. Mama yestangwa na 90. Bontin go kwa namba. Hata iwada isinate namba yao. Ni wali gere ndu. Ni wali gere. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Kama kuna watu ambaye wanataka tukombolewe kutoka minyororo ya hii serikali ya UDA ni jamii ya Omogusi. Umuseneta bwe county ya Nyamira goteba nigo egesako kyo Omogusi Kenya rekobege gutigwa maiga semeroberio ya serikali ya Kenya Kwanza. Era twaligetu in February omwaka oyo lirubelete lyaligetu nga by the end of the year amwali wo mwaka oyo December e contract ya itonkwera yalenge mambi bwakire ntuma itinga kibuna ekwera nga itogochi twakorire omwaka oyo mo asobokoreri ningirinde mutaratoera emirimo aborokie ba JSS nigo baborire serikali. Umusubatu yakaranyolira omwana ngokorageri omwana oli ngogosibye omwana oli narwara umusubatu yobongo bwaye botekeraniti nanyare koira omwana oli nyagitari. Women rep we county ya Kisii Doris Donyatoto komochia basacha bagenete ko bakwena na marito gochiase abasubati bali bataikiraneti kebongo. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Kakio mugambi. Ase chiaru na nyasako iranel. Stari bonsi. Ikomi ye chabe yosirini. Umongina Marisera. Haye. Nyasako igore. Egente getangani. Nyasako tambokeria makongo. Kakio mugambi. Umongina Marisera. Nche nakine te wocha kucha. Ninkine tobo kongo bonene go nimanyete keramo ibori alirire igeshida nero. Nakikiagera na rusi siringe rusi nakwa. Apart from school fee ni maite no bwate mechande inde yabe no takwane. Oma eto mongina Marisera kenyore kigito. Mwana tayo. Ore tayara gosoma. Utatigo mwana uriyo. Bono nchibuno mugambi. Ngikyari kogera nimbwate besa. Ngache Elian konyo na yakwale tira Maria ase Kakio mugambi ndiya mono. Uyo mwamwire gosoma toko mwagise. Egai. Acha kogoroki gese kukiama. Na mwana uri tubwa ngaro uyo waibwe. Yaga. Omwana uri n'uyo ito. Twesi. Bono mwana uri araso. Aba mwempi. Ninji bwe kakonyi. Yaga. Na bwe kakonyi. Yaga. Takonyi ti kenyoreke gyose. Kenyoreke. Igo narengera libuno mwibuli namanya
Umongino ngwana gochaga bwana. Muchando no ro yende. Gaki mugambi tingo kuiba gaki. Gaki mbiya mono. Tigaminyo kendu cia beseye. Nde kinto mero mwana. Kwanza ngo motomera ryo. Tigaminyo ke paka nyomba ndigeri. Ni saranse. Gaki motomera bese yakana matemu mugambi. Gaki mugambi tingo kuiba. Gaki mbiya mono. Mongina marisera. Ayenga kinde yonsi wana. Gaki mbiya mono. Gaki tingo kuiba mai. Sawa ikabu yaba. Tingo kuiba mbiya mono. Wan nabere. Obe mugambi mugeni ngaka. Urura. Kuna chiko sipekera mmoja mmoja usinabe. Ha matana kwarigirie kere. Wan nabe. Kwabeira. Lakini mugambi nkobolie. Mugambi akora tekerere bichema tukurare ngibuye gate byanare. Maete. Advice ningi. Ukwari ngibuya kurira. Yani bono bunanda abaigati ndibuye. Ambuya kwari. Wala nayo wanche nini bya? Kwara igurende munana ngo kwana. Tari ngwanche nini bya. Umongina kore nkaga igakore igo njendo jimbiyo. Lakini bona karako soko kisikari ngo igwe ndakwa. Igonsi bibunona bunate. Obe exambekia azabandi. Igonsi bibunate. Sibe kare bitumana gosoka. Baba. Wakire buya. Aya mbiya tole. Twabokire. Onye muri buya na yimba. Baba nyasawo ne. Njobu gata ini nyama ete. Ya nyasaye kene marogo bana igetega iga. Bono. Bana bangeresire. Bakamubeke njera. Agatuerwa. Baba na kule nyasawo ne gakija nyasawo le guru nchekene timaiti manganayo. Yani bako seri umwa Bojera agase yani ekera bako beka bojera njera igoga igabona umwa batekiri advantage. Yabeire sobo, yabeire mwabo. Igombando mbare ko ngake no nisi bande ngabojero ikirega. Mba mwete no enkenda akakoletera. No nyene suguma. Makosa sana. Aya tiga. Mugaka. Nyasawo. Sagini. Tego sabana bagenda. Yani baseri omwana onde. Nyatikiera bwe kagamana gasoni chibuti. Takorango mono no yumwabo gutweru kogenda. Nyatiki. Nyatiki. Okwamano gasoba bani chibuti gabone taramanya. Inkiana. Inki. Ekera mo basari bochere. Kambura ge go tuma basari omwana onde mbura amari bare ko moira ndendera. Anti akintu ntomo sereti. Mama sereti ne kinyo kago tebe. Nende ne tutara ikatsa tukwerese. Ntomo sereti bochere gatebe titigagenda bere simama. Yoko gago tebe mama sereti mbura ge go twa. No nyene sweta nende mware ko mutabatabera mama ere no ne ligunire ndaba jagende. Bochere gatite. Ekera bochere acha agachaka gutwereta no twaninge na sagini. Agatweresa agantebi. Muna liriba irane tenga. Tato minto igacheta akabaminyoki. Karaba minyoki kuroba bakairana. Mama minto nwara daraja mbili. Akachaka kubeke kibandi gesukulu. Bakebe sana. Embura kanyora ya tura tingo kan. Bochere tokamuteire ndinga yogo chitoka bera agaiga. Bochere akamagoteba yanje tingo bera agaiga kwenda. Mbere simama. Urete yochi komo. Mwale ko mwana no go sirenda ire kakiba chikuru batalibo. Keira. Sime teno mwabe ka silent. Ono ngoli gora.
Lakini bwate maji. No. Hello. Hello mwenzangu. Ya, niaje? Salama sana niji kwenyu. Kwa salama pia. Naam, yuko msichana alitafuta kazi huko kwetu. Yuko wapi? Mbona nasikia sauti ya kiume hapa? Huyo ni dadangu. Naam. Ya, yuko karibu anakusikia. Hebu nizungumze naye kidogo, samahani. Anakusikia tu, ni vila akona maji kwenye mkono, so anakusikia, ongea tu anakusikia. Haya basi, alitafuta kazi huko nyumbani kwa kampuni. Naam. Na inaonekana kwamba nafasi zilizotakikana watu 10 na yeye amefanikiwa kwamba anahitajika. Kwa hivyo sijui kwamba ataweza, yuko mbali sielewi, lakini atakana kazi hivi leo. Leo sasa hivi unamaanisha? Namaanisha kwamba ako mbali. Yuko mbali wapi? Yuko karibu. Naam. Ya, lakini anatoka pande za Kisii. Anatoka pande za Kisii, labda ni jukumu lake afanye ima patikane, manake tunataka kazi ianze mara moja. Kwa hivyo kesho inshallah wawe wako kazini wote. Haya, tumeshukuru. Haya, mjulishe basi asije akaachwa hivi. Haya, asante. Mchana mwema. Tugwe. Naigure. Bono maita masabali to ali busaba. Nyasaye. Nyasaye irani. Bona igento ko cyange kikonyara gwakorire bo. Naisira gukora. Na bega ne irio gisabusiga. Kosentire nyanja matsa gukora. Nyanja me karaje na bago gisabusi. Bona igento ko kora gaki. Genda mpaka Busongo. Kurigererie eticket ya unache. Naigure via. Koko ndo na ndo kweba wa ibolinga ga nje no tankonya mama. Mama nje no tankonya. Ayo konya mama nje na bongorro bya ko gara nje nko eligelinde. Mama na ere chinguru chia kairo ga niria okonya se obwakale go se mono. Nimetama ishanka tinkwe. Twe baga. Ebange bono iga bwango no mapema iga. Ominyo korore. Omuibuli nere ngo chale mweresera niko kokonya kona je ticket Busongo. Kwa bo mwangu matole ngora sana ibintu binde mune byo ko bo mwangu. Kabe bono mwangu bwango iga okora mangana. Bana igwancha mbe. Umuntu gutoko soka umwete tigangote. Uruche kero kubike kere. Usekero kurusi. Eka yani rusi ali yore dikari okundigira. Lakini gutoko soka bunembe. Tari ugonjerwa. Gambe kebo nongote buna mutagete. Tari ugonjerwa. Mwana kotaka karongo. Karongo karaibo. Karongo ngutara buya na kinde smart. Egento nginata kangote bigore kera bitu to basabase. Kingo kinando moke na nalito ko gonke gechara. Ekabe naro. Ono tatu minta atagitentige. Titako ngambi. Gatiga. Tata getukongita. Agampi merero nyenene. Ngiarangi ma de minute. Naliora ko tako tobe buna limu. Ya karongo beke gechara munu erongi ya. Ate bera ko bugate erong. Ne gechara. Ono. Karongo beke kerebi ngoro kyori example kya asabanta abandi bali sipoguje. Na kwa uru smart. Na kwa ru. Ande kwale maemu komuga. Yes. Abekire bya.
Anti alikataa tu kumfukuza. Angete ndo msereti. Tiere ga Messi. Ngimotel ko lire Messi. Mwaka ni unyakitari Messi. Usiri kwabeire nyeruka smart. No soka ko chao boli gwelieta. Toka ta uno ko nyatichi. Ngo rege ntogete kirali kia sana. Nayo tenete ntogete. Inje bintongo tena strong. Kwani kuruwa kanywa mata kwanda tata. Tomanyeti ogonso mono. Wa. Nikobona sagini rero baige. Utara ukieta ata konda tara ndo baba nandetera isubatirinde ikonje pora dina konsa uselone bintu Nyabeta Ndizi TV Obwansu Bwomogusie